laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala almabuuthi rahmatan lil alamin nabiyina wa rasulina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتي الله سبحانه وتعالى الله سفتر مانغورال هانو دو يتي دي ووتين دينه يانكي ناني en torki mo yobe dune may kisi en laado men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e be ngure mabbe den e dendangal sahaba be mabbe ben e kala jonkudo be nyentini be no mojjiri ha nyande wawana hore men yalla newnan en nyentingol be no mojjiri o wattido yang e mabbe nyande wawana hore men. Musibbe julbe heditibe Bonheur FM iden jokkito ka yewtere Imamul Barbahari rahimahullah فماكي ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله نجيا السنة دي تاوتا أدفتتا كو غوتو هوري يدوغل الله إذن يعني دون دو no ɓurti sembinde ko ɓe maaki kon ka fuɗɗode yewtere maɓɓe to al-islamu huwa sunna wa sunna hiya al-islam. De tawde noon no jeeya e sunna tawde wona yo o tigi ɗofto hay gooto e hoore yeddugol Allah. En anndi ɗum ɗon si wiyama ɗum ɗon ko jeeya ɗum e sunna en anndi jaka piiji yani diina kan ka fof ka sunna. O wi noon ɗum ɗo ko aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa. ɗum ɗo ko lasili ko bindere tiiɗunde jeeya ɗum e bindeje ahlu sunna wal jamaa akhdan min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq. ɗum ka ƴetta ka e maaku nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko e maaki ɗoftaare alana tagaaɗo e hoore yeddugol taguɗo on. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki nokkugo innama ta'atu bil ma'ruf andude ɗoftaare nden ko e ko moƴƴi kon. ɗoftagol goɗɗo kaari no duwa ɗoftaade kaari no duwa nanande kaari ɗum koye hoore ko moƴƴi kon dey koye hoore ka Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi e yarli ko yore ko tawete no yaadi e sunna nelaaɗon sallallahu alaihi wasallam. Si tawi luutondiri haray ɗoftaare alana o tigi few. Kala yamirɗo yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala wona ya ɗoftomo e ɗin geddi ɗon hay noon siko ben o tigi ma yumma makko ma ɓattondiraaɗo makko ɓurɗo ɓattondireede on ma ɗum ko lanɗo ma kala ko huluri. Allah subhanahu wa ta'ala mo yewta en fi al-yahuda e an-nasara o wi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Naam, ɓe jogiti jooma gandeɓe maɓɓe ɓen e ɗuuɗuɓe dewe maɓɓe ɓen ɓe jogiti ɓen ɗon ɓe waɗi ɓe kafidiiɓe e Allah. Honde tuma ɓe wannoɓe ɗum lamma ata'uhum fil ma'siyah nde ɓe ɗoftinoɓe e hoore yeddugol ngol. Nde ɓe ɗoftinoɓe e hoore yeddugol Allah ko ɗon woni kisan ɓe jogitike ɓe wa reweteɓe ɓe woni shirkuɓe. Ko ɗum waɗi si tawi ɓe makanin haysi ko yumma e ben haysi ko tagore nden nde fuu yamirma hunde si tawi wona ko yaadi e ko Allah yamiri kon e ko nelaaɗo yamiri kon wona ya ɗofto. Allah subhanahu wa ta'ala wi en ka deftere makko wa wassayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahan wa fisaluhu fi amayn أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Naam, idan ɗo Allah subhanahu wa ta'ala no jonnude julɗo on yamiroje ɗen, mo jonnude mo yani orientation, mo jonnude mo laawol ngol o haani wadde ngol. O wi min wasiyike neɗɗanke yumma makko e ben makko yo moƴƴo e maɓɓe ye, yo moƴƴo e maɓɓe, yo ɗoftoɓe yo yanganoɓe, yo nananɓe. Naam, o andintini mo seeɗa ni e ko mawɓe makko ɓe waɗanimo kon, tentini non yumma makko. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahan. Yumma makko rondike mo ila ka ɓe rondimo ka teege, heɓi ko ɓe rondimo ka ɓaawo maɓɓe, tampere e hoore tampere. Ɗum ɗon fof muɗum haa wonoyi o entama e nder duuɓi ɗiɗi hakkunde ka teege e ka ɓaawo. Ko ɗum waɗi si Allah wiimo kanko o bani adam yettam min taguɗo ma on, Allah wiya yettumo aniskur li, yettam min, par ce que ko min yani hakkunde Allah e yumma e ben ko Allah taho, ɓe seɓay ko kanko tagi. ɓeeɗa ɓe jibinima kono ɓe wawatanoma tagude. ko ɗum waɗi Allah wi aniskur li, yettam taho. si iwi e ɗum ɗon wali walidayka e yumma ma e benma. jarnu Allah jarna yumma ma e benma. Naam, anda anwo yumma ma wo benma wo on fop kaka Allah ruttoto ɗo, ilayyal masir, ko ton woni jaaƴorde nden ka Allah, ko ton woni ruttorde nden. si tawi hari a waɗi ko Allah yamirma ɗo, ya jarnumo jarna yumma ma e benma, nananaɓe ɗoftoɗaɓe, andude ko ton do on fof on yi an tawoyaymo kanko Allah. si tawi le kadi a waɗali ɗum on tawoyaymo do kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hattali ɗon o wi si tawi noon ɓe haɓima ma ɓe yani ɓe tintinnike e ma yumma ma e benma, ɓe yamirima ya waɗu shirku, ya kafidu e Allah goɗɗum, konko alana ɗum gandal. ɓayno woodi ɗum kadi no waɗa, woɓɓe no yamira ɓiɗɗo mum, hey koko fokkitanɗa ɗo yahuta o lasindoyoɗa, anda si tawi koko moƴƴamma e sihina. no woodi, no gasa, no woodi haray. yamiroɓe ɗum ɓiɗɗo mum yoɓe yahu ndaaro, ma yoɓe yahu ɓe ɗaɓɓoya ko ɓe ɓannitora, ɓe ɗaɓɓumante geran hoy. no woodi waɗoroɓe ɗum ɓenna ɓiɗɗo maɓɓe yo waɗu ɗum. joni noon si ɓe yamirima ɗum ya shirku, ya waɗu shirku, Allah wima fala tuti'hima dey, fala tuti'hima, wata ɗoftoɓe. ɗon on wona haqqe maɓɓe dey, naya ɗoftoɓe ɗum. kono noon ka bange gurdan aduna, ka bange huwodiral, sahibuhuma fi dunya ma'rufa, wondiri e maɓɓe fiyakuji aduna ɗin no moƴƴiri. fiyakuji aduna honɗi wono sodangol ɓe ko ɓe ñaama, sodangol ɓe ko ɓe ɓorno, yahugol si ɓe nelima ka dagi, waɗangol ɓe kala e moƴƴireji aduna yankoji ɗin. amma fi affaire diina, si tawi kamɓe ko shirku on ɓe yamirayma, telemma ɗon on haray wona ya ɗofto. Allah subhanahu wa ta'ala wiya wondir e maɓɓe no moƴƴiri, wata yawoɓe fi ɗum. hay sinaɓe julɓe, hay si mawɓe o tigi ɓen na julɓe, na yo yawoɓe, no ɓe sifori wo na yo yawitoɓe, ko yo munnu gite maɓɓe ɗen, jikkuji maɓɓe bonɗi ɗi ɓe wondi ɗin, tawɗi ɗin o wawata ɗi ittude, o wawata changude,
koyo certo ɗon o munna gite makko ɗen telemma adna on o moƴƴo e maɓɓe telemma diina kan o jokka diina makko kan ara o ɗoftaki ɓe telemma ngon sengo ɗon si tawi ko ɗum ɗon ɓe yamirta mo Allah yamiri mo yo jokku laawol moƴƴuɓe ɓen ɓen ruttiɓe fewti ka Allah wiɓe ko laawol Allah ngol e laawol nelaɗo ngol jokkata yo jokku ɓen ɗon wattabi sabila man anaba ilay idan en yiɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko wasiyiɗo bani adama kon naam haray ɗum ɗo no yiidi e ko nelaɗo makani en kon la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mbaadi wono woniri on neɗɗo tagaɗo ɗon no wirɗen non ko wono noon kadi giggol ngol wona ya yiiɗu wona ya añu si wona fi Allah ko ya yiiɗu ko yiɗata kon tawa ko sabi Allah yiɗirɗa ɓay Allah no yiɗi ɗum aña ko añata kon ɓay Allah no añi ɗum naam kala ko wiyete ko yeddugol yo taw hiɗa añi ɗum kala ko wiyete ko ɗoftare Allah yo taw kadi hiɗa yiɗi ɗum yiɗa moƴƴere nden yiɗa yimɓe moƴƴuɓe ɓen aña bone ɗen aña bomɓe ɓen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman maki kala mon yiɗo ko anyi yani ko ɗum woni ko boni no waɗe kala mon yiɗo ko boni no waɗe ma no wowle haray yo eto on bone ɗon no iwira ko imma o ittiray ɗum jungo ma o ittiray ɗengal makko ngal ma o wawata ittirde ɗiɗo ɗiɗi non o añira ɓernde makko nden anden wondema no waɗɗi goto kala e men gomɗingol wondema tuububuye ko farilla e hoore jiyaɓe ɓen no farli e hoore goto kala e men ko yotigi tuubu ɓay ɗum ko farilla naam tuuba terto zunubaji ɗin bakkatuji ɗin Allah subhanahu wa ta'ala wiyen wa tuubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun tuube ruttoɗon ka Allah on dendangal bi mana on foppu mon ko non yo gomɗinɓe bela jo on malete si tawi on waɗi ɗum ɗum ɗon holli si tawi on waɗani ɗum on malatake dey ko si on tuubi on ruttike ka Allah ɗum kadi ko on fow ko ɗon woni bela jo maloye ɗon nokkugo ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم هاي كونو يقوم ديمبه توبة رتو دونك الله ودون نون توبو بيه لابدو كون وني ما توبو بيه ماندان دا هورما نت دون يلتي توتا كوي بكاتو دي جدي wonno di hande kadi oyi ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون متوبة لنون awa haray ko ɓen ɗon woni toñuɓe ɓen en andi no waɗɗi en tuubugol rutto en fof men mo be no mari ko tuuba ka Allah subhanahu wa ta'ala no ɓurdi no degereji yeddugol Allah ngol no ɓurdi woɓɓe no fantini woɓɓe no yawti keeri woɓɓe kadi no yeddi seeɗa woɓɓe no yeddi puy woɓɓe no duumi e mum woɓɓe duumaki ko wana noon kadi ka ɗoftare no ɓurda darajaji yimɓe ɗoftiɓe Allah ɓen rewoɓe Allah ɓen ɗum kadi no ɓurdi no waɗi darajaji idan no waɗɗi julɗo yo rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala yo rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala haraw dumaki e boneji ma o welsindo ɗon oron ka tubude o wi a jango mi tuubay si weeti jango mi tuubay
o waalo non oron kafinude ajara arana mo jemma haray wata o tigi saatin ko yotigi taw wono Allah sifori non o yi walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat ɓe andanɗa hoorema si ɓe waɗi bone ma ɓe tooñi hoore maɓɓe sabu waɗgol bakkatu ɓa ko goɗɗo waɗi bone wo haray ko hoore makko o tooñi na Allah dey haray oti ko hoore mum tooñi sabu tallal lakke on bone ɗon koye makko kanko yantata andi o tooñi hoore makko kono ɓen ɓe tawete si ɓe yani ɓe waɗi bone ɓe andita Allah Allah no haɗi ɗum Allah no harmini ɗum ɗum no harmi ɗum ko bone ni ɗum ko bakkatu ni ɓe andita ɓe hula kisan ɓe insino wi astaghfirullah fastaghfaru li dhunubihim ɓe insino ɓe toro Allah yaafuye ɓaahi ɓe andi ko hombo woni yaafotoɗo bakkatu sina Allah ala yaafotoɗo bakkatu sina Allah tawa ɓe duumaki e ɗum ɓe duumaki e ɗin boneji waɗa hande waɗa jango fillito e hoorele ɓe andi pallet ɗum ko bone si tawi o tigi sifori ni Allah wi ɓen ɗon joddi maɓɓe ndin ko yaafuye morde ka joom maɓɓe e aljannaji Allah waɗo en e ɓen ɗon Allah manti o mantiɓe o fodiɓe kadi o fodi yimɓe tuuboɓe o wi innama tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna suu bijahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن o wi tuubu buye mo Allah jaɓata on ko ɓen ɓe no waɗa boneji kono hara ko majjere ɓe anda kamɓe ɓe anda ɗum no boni Allah non no andi hakkunde anduɗo e mo anda si a wi anda harale hiɗa andi andu ko an woni ɗaynitade puisque goɗɗo wata ɗaynude Allah mo waɗi noon bone on hara kanko e mo sikka ɗum no dagi kono jaka tawa noon no harmi ɗule gonganto ɗon e fewndo o adna ko weeti ɗo hande goɗɗo mara ganto wigol hari mi andali hunde kaari no boni hari mi andali hunde kaari dagaki honto ittata gonganto hande ka fewndiɗen ɗo joni noon Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓen ɓe no golla boneji tawa ɓe anda kono ɗum e ɗum mum ɓe tuuba kisam ɓe andi no ɓe andiri jaka ko bone ni ɓe tuuba Allah wi ɓen ɗon Allah o jaɓana ɓe tuububuye ɓay Allah ko anduɗo kala piiji ɗin fop ko o ñeeñuɗo kadi e golle makko ɗen kono tuububuye alana ɓen ɓe andanɗa hoorema no golla boneji ɓe duumo e boneji ɗin ɓe wuura e hoore ɗum haa si woni hewti ka mayde nden nanga ɓe si mayde nden nangiɓe ɓe wi'a noon ɓe tuubi si woni o tigi nawni haa o andi ɗo on ajara il ari o wi'a o tuubi fewndo ɗo wona ɓen ɗon de nam joni noon haray musidɓe julɓe tedduɓe wata o tigi accu o welsindo fiyaake diina makko kan ha hewtanamo ɗo ɗe gandi neɗɗanke wona o masum yani wona o neɗɗo mo tawete ko daɗuɗo yanugol e faljireji hay goto wawata wiide kanko himo hooli wondema o faljata wondema o raɓɓinɗintako e telemma bange Allah on subhanahu wa ta'ala ma o waɗata bakkatu
o tigi hoolotako ɗum kono noon Allah sabu yurmende makko yaajunde nden o udditi damal tuububuye o noddi yimɓe ɓen yo ɓe tuubu o fodi ɓe si ɓe tuubi no haaniri noon o yaafotoɓe si ɓe woni ɓe goongi ka tuububuye maɓɓe kono ko si ɓe goongi dey o wi o yaafotoɓe ko hay keefeero woni o jibina e keefere yaagal woni hewtitimo si o tuubi o ruttike o yiltitike ka diina Allah subhanahu wa ta'ala ko yaajuɗo yurmende o jaɓanaymo nam ko kanko tigi wi'en ka deftere makko teddunde o qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf o yeeto ɓen heeferɗe ɓen yedduɓe Allah si ɓe haɗitike e boneji ɗin yaafante ɓe ko feƴƴi kon fof ɓe yaafante Allah no yaaji yurmende honno pellet neɗɗo siko kefeero hara o waɗi boneji ɗuɗuɗi kono si o haɗitike ɗum ɗon tun o tuubi o wonti julɗo moƴƴo Allah wi ko feƴƴi fof hara o montani wan o yaafike ɗum ɗon fof eten haray neɗɗo wona yo welsindo neɗɗo julɗo wona yo welsindo ruwa sinelaɗo sallallahu alaihi wasallam e makani en al islamu yajubbu ma qablahu nokkugo e riwaya go ɓe maki at-tawbatu tajubbu ma qablaha l'islamu on montay boneji ko wonno adimo kon tububuye on kadi montay boneji ɗi o tigi wanno ko adi o tubude neɗɗo julɗo noon no hatongini e oɗo tububuye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hari ɓe insinotono ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe tuuba ɓe rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala nyande wo nyande nyande wo nyande ko ɓuri temedere laaɓi temedere bi mana ɓe maka en astaghfirullah 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 ɗum ko toragol Allah yaafuye non ko tuubugol non nelaɗo waɗayno ɗum nyande wo nyalande nde feƴƴata ɓe waɗali ɗum ko ɓuri temedere ko kamɓe tigi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko makani en ayyuha nnas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fi al-yawmi akthar min 70 marra ɓe maki hey kono yo yimɓe tuube rutto ɗon ka Allah min miɗo tuuba mi rutto ka Allah nyande wo ɓuri laaɓi 70 ko mako nelaɗo ni sallallahu alaihi wasallam idan ko ɗum waɗi sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam ɓe taskotono ka nelaɗo yi'a wo ka nelaɗo ɓe joɗodi e nelaɗo wo wiigol astaghfirullah 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 hara hiɓe limude sahabaɓe no wattani yiila ko nelaɗo makata ɗum kon ɓe lima ɓuri laaɓi temedere nyande wo nyande ɓeɗo noon ko nelaɗo ni sallallahu alaihi wasallam ɓen ɓe Allah yaafani bakkatuji maɓɓe fof adiɗi sakkitiɗi ko hon ɗum noon wiwɗon e waaɓe no waaɗen enen ko enen ɓuri haton ginde e tububuye ruttagol ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓay neɗɗanke fof wona o daɗuɗo yanugol e bakkatuji tentini noon enen wona o daɗuɗo raɓɓinɗinagol haqqeji Allah ɗin tentini noon enen wona o daɗuɗo e faljugol fawño ka diina tentini noon enen kono en yetti Allah subhanahu wa ta'ala on udditanɗo en dambugal tububuye o fodi en kadi jaɓangol en tububuye o montana en bakkatuji men ɗin sen tuubi en laɓɓini en goongi ka tububuye men nam ko wano noon
wi ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة كلام سيداكي بمبنلا صلى الله عليه وسلم سيدني وندمكو يمبي الجنة الله يتي نلادو كاري en ɓeeɗo ko yimɓe aljanna mi fodiiɓe aljanna on anndi no ton wiyeteeɓe al asharatul mubashsharina bil janna yimɓe 10 wewliniraaɓe aljanna hiɓe wuuri cheikh on imamul barbahari rahimahullahu ɓe maaki mo seedaaki o jaɓi wondema ɓemɓe nelaaɗo ɓanginnoɗon wondema ko ɓe yimɓe aljanna haray on neɗɗo ɗon ko aadem bid'a ko aadem majjere naam seedanagol goɗɗo wondema ko aaden aljanna maɗum ko aaden yiite ahlussunna wal jama'a no jogii yewtere fensitaande ɗum ko kala mo nelaaɗo seeditani wonde oɗo ko aaden aljanna ni maɗum ɓe seediti wonde oɗo ko aaden yiite haray enen kadi ko ɗum seedanteɗon mo ko ɗum won tigi tigi ma yani mawqif ahlusunna wal jamaa kala mo nelaaɗo seedani ɓe maaki oɗo ko aaden aljanna haray ɗen seedanimo ɗum kala mo ɓe seedi ɓe maaki oɗo ko aaden yiite haray enen kadi ɗen seedi ɗum par ce que nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe woni la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ɓe makata tippude beleeɗe wonki ko ɓe makata ko tippude wahyu wahyinaaɗo immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala amma on mo tawete dalil wo araali wondema ko aaden aljanna dalil wo araali wondema ko aaden yiite en seedantako mo wondema ko aaden aljanna en seedantamo wondema ko aaden yiite few ko woni noon hiɗen tanƴinani moƴƴuɗo aaden moƴƴo on aaden feewuɗo on aaden hulɗo Allah on hiɗen tanƴinanimo moƴƴere hiɗen tanƴinanimo aljanna naam ko ɗum woni mawqif ahlusunna wal jamaa en tanƴinanimo en fellitanamo ko wana noon kadi aaden bonɗo aaden geddo hiɗen hulanimo en wiyata ko aaden yiite fiimo wadde geddi kono noon haray hiɗen hulanimo naam ɗum ɗo ko telen maka aaden gooto si tawi ko fow jama on fow haray hiɗen fiɓi wondema gomɗinɓe ɓen kaka aljanna heeferɓe ɓen kaka yiite ko ɗum gomɗinɗen en wiyata noon ko kaari en de kaari en wolen inɗe maɓɓe ɗen ɗo ko min haysul umum ko généralement fop gomɗinɓe ɓen no anda ɗum Allah jantani ken ɗum gomɗinɓe ɓen kaka aljanna heeferɓe ɓen kaka yiite ko homɓe noon woni ɓen gomɗinɓe wonɓe ka aljanna ko homɓe woni heeferɓe wonoyɓe yoɓe ka aljanna ko kaari e inɗe en anda ɗum enen en anda ko kaari en wolta inde goɗɗo few ɗo ko min haysul umum idan amma noon siko afrad siko goto on wolugol inɗe ɗum ko bitafsil en fellitanta hay goto ko aaden aljanna en fellitanta hay goto ko aade yiite sinaɓe nelaɗo fellitani ɗum ɓen ɓay haray nelaɗo kan ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo seedanike yogaɓe sahaba en wano wirɗen nane noon wondema ko ɓe yimɓe aljanna
enen hiɗen felliti ɗum ɗon ko ɗum ko non woniri wono nelaɗo seedorani ɓe non koɓe yimɓe aljanna ɓe wowli inɗe maɓɓe ɗen ɓe sifiiɓe ɓe toɗɗiiɓe ko ɓe woni ɓen ɓe yewɗe nanen al asharatul mashhudu lahum bil janna al khulafa'u al arba'a ɓen non ko aboubacrin umar bnu al khattab usman bnu affan ali bnu abi talib talhata bnu طلحة الزبير سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف بيدو بيبي مولي إند من دو بيدو نلادو تؤدينو بي غوتو بماكي بيدو فو Allah nelila yom yeeto on onon ko yimɓe aljanna Allah fodi on aljanna yiɗon wuuri en seedanto ɓe ɗum nelaɗo seedanike ɓe ɗum kamɓe ko ɓe yimɓe aljanna enen kadi en torike Allah waɗu en yimɓe aljanna hiɗen gomɗini ɗum hiɗen felliti ɗum hiɗen tabintini ɗum nam hiɗen gomɗini kadi wondema sahaba ɓen ɓe fop kaka aljanna ɓe naatoyta ɓe maayuɓe e hoore sahaba yanke yaagal ngal ɓen ɓe anndanɗa hoore ma ɓe maayi ko ɓe julɓe ɓe yarton inaali ɓe yaltika l'islam par ce que Allah subhanahu wa ta'ala wi en laqad radiya allahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta shajara Allah weltanike gomɗinɓe ɓen nde ɓe bay'ondirayno e ma ka ley leggal ɗum ko homɓe non ko sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wa sallam nokkugo o wi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إذن تو آية أنكو كلير السابقون الأولون كم بيوني بين أتنو بأرم بين كدينة من المهاجرين والأنصار كصحابة بين الله بينو مهاجرين إنكو يو بمكة بين أنصار إنكو ونو بمدينة بين ويرنو بين والذين اتبعوهم بإحسان إن تركي الله يلا نادر إندو إبن جوكو ببه نمؤيري يلا وادو إن جوكو ببه نمؤيري وي بي دو فوب الله ويلتاني كبه kamɓe kadi ɓe weltori ko Allah hokkiɓe ko o wi noon wa adda lahum jannatin Allah noon no heblani ɓe aljannaji ɗinɗino ila e ley sengo kuɓeje mum janɗi idan oɗo aya holli en wondema sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓe fop harayiɓe ka aljanna ɗum kadi koye seeda ko Allah seedaniɓe ɗum on tuma noon o hertini noon ɓe sappoɓe ɗa ɓe o janti inde mum hikki ɗon ahlu bay'ati ridwan hikki ɗon ahlu badr yimɓe bay'atu ridwan ɓen ɓe o bay'odirno e yimɓe badru ɓen tawanoɓe hara nden badru nam ɓeɗo joli wonande ɓe ɓure ɗuɗuɗe e hertanle ɗuɗuɗe nam e ɓen ɓe andanɗa hoore ma ɓe gomɗinno ɓe nafqi jawle maɓɓe ɗen ɓe dépensi ɗe fi l'islam ko adi makka uddutude ɓen ɗon kadi ko ɓen ɓuri mawnude darja e di dépensuɓe jawle mum ɓaawo makka udditi ɓe waɗi jihaadi ko wona noon gomɗinnoɓe ɓen ɓe naati ka l'islam ko adi makka uddutude ɓen ɗon kadi ko ɓen ɓuri jogaade ɓural e di silmunooɓe naati ka diina ɓen ɓaawo makka udditi ko ɗum ɗon holli en wondema sahabaɓe nelaaɗo ɓen kamɓe kadi hiɓe ɓurdi ɓe waɗi degereji ɓe foppu noon ko moƴƴuɓe ɓe foppu noon ko nunɗuɓe ɓe foppu noon ko yanganiiɓe l'islam ko ɓe Allah yiɗi yarli
kono hiɓe jogii degré ji hiɓe ɓurdi hakkunde maɓɓe ton ɓe fof Allah no weltaniiɓe hay gooto e maɓɓe alaa mo tawetee no daganii julɗo ka o yi'ana ɓe ella maa ka o yuwa ɓe nam yi'antaaɓe ella yuwa ɓe kamɓe sahabaaɓe nelaaɗo ɓen sina yimɓe beleeɗe ɓen wiyetee kon ahlul ahwa e yimɓe bid'a wiyetee kon ahlul bid'a ko ɓen tun yiyanta sahabaaɓe nelaaɗo ɓen ella ɓen ɓe anndanɗaa hoore ma wonaa yimɓe sifitorɓe peewal ko ɓen tun yiyanta sahabaaɓe nelaaɗo ɓen ella idan musidɓe julɓe heɗitiiɓe Bonheur FM haray ko huunde himmunde ndi musidɓe julɓe Malik bun Anas o maaki ka relɗingol yimɓe ɓen e jogitagoo o sunna nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam woni man lazima sunnata wa salima minhu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma mata kana ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa in kana lahu taqsirun fil amal oɗo sheikhujo mawɗo al imam Malik ɓe maaki kala neɗɗo jogitiiɗo sunna on jogitande kelɗunde o hisi e yuugol sahaba en bi maana sahaba ɓen hisi bone ɗengal makko ngal wolugol ɓe ko boni si o maayi e hoore ɗum on ɗon haray ko immintindinteeɗo e annaba ɓen e gomɗuɓe ɓen e yamɓe sahiide ɓen e yimɓe moƴƴuɓe ɓen hay si tawi noon himo joginoo raɓɓinɗinaare e goɗɗi goo kono madama wona haqqeji taweteɗɗin ko beema kanji tun inchallahu kanko ko jeeteɗo e towɓe darja ɓen Bishr bun al-Harith rahimahullah o maaki as-sunnatu hiya al-islam wal-islamu huwa as-sunna o wi sunna on ko ɗum woni l'islam l'islam on ko ɗum woni sunna ɗiɗo ɗiɗi serta ko wana noon o karamokojo tedduɗo no wiye Fudayl bun Iyad rahimahullah o maaki idha ra'ayta rajulan min ahli as-sunnah فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما رأيت رجلا من المنافقين سايي نتدو jeyaɗo e yimɓe sunna ɓen tigi jogitiiɓe sunna nelaaɗo on haray no wayi wa so a yii sahaabajo ko wana noon so a yii neɗɗo mo anndanɗaa hoore ma ko aaden bid'a haray no wayi wa so a yii naafiqiiɓe ɓen woodunooɓe fewndo nelaaɗo ko jikkuji ɗin ko gootum bi maana ko ɗum haani wonde si neɗɗo woni ko aaden sunna haani wonde tawa jikku makko on mo yi'iimo ma huwondiri e makko wa'anaymo wasimo huwondirde e sahabaaɓe nelaaɗo ɓen tawa ko noon wa'ata ko ɗum haani en wi'a ko ɗum woodigoy ko ɗum woni par ce que sharia on kañum ko wiyetee kon droit yani sharia on ko wowlata koko haani kon hina ko woni kon sharia on wi'a yo hunde kaari wa'u ni ko ni haani wonirde mais est ce que yimɓe ɓen est ce que julɓe ɓen fof ko noon wayi ɗum ɗon no hato gini e taskagol haanino hara kala wiiɗo ko aaden sunna kala wiiɗo ko jogitiiɗo sunna haanino tawa so a yi'imo no wawi ko sahabajo yiiɗa si on huwondiri no wawi ko sahabaɓe nelaaɗo ɓen huwondirɗa ko ɗum haanuno haysna ɗum woni wano woniri noon so a yi hannde aaden bid'a hara yiya anndu a yi'i naafiqiiɓe wonnooɓe fewne nelaaɗo ɓen fof ko gootum alkufru millatun wahida nam Yunus bun Ubayd ɓe maaki العجب من من يدعو اليوم إلى السنة
wa a'jabu minhu almujibu ila sunna. Yani oɗo maaki ko hawni kon fuu ɓayɗen suti hande yimɓe buyi hande no noddude sunna mi buyi no notedele kadi few ene noddude sunna few kono a taway moodi sa yi jikkuji ɗi ngata en hawni e naam noddeteɓe ba jaabotoɓe nototoɓe ba fo mum moodi tigi tigi on jikkuji ɗi no hani sanjude sunna on kadi wona inde nden tun dey wona inde nden tun itan ɗum ɗon holli wondema ko imam maliki yewtiɗo kon ka fuɗɗode dow ka yewtere wondema mo sifitori ni o jogitike sunna on wawi wasi ko o wondo e annabaɓen ɗum ɗon ko si tawi o tigi jogitike sunna nelaɗo on ilman wa amalan wa atiqadan ka andugol e ka gollitirgol e ka fiɓugol o maaya e hoore ɗum sahabaɓe nelaɗo ɓen hisa bone ɗengal makko ngal haray oɗo o woni neɗɗo moƴƴo jogitiɗo sunna nam idan haray ndeɗo toɓɓere ko toɓɓere himmude ni musidɓe julɓe ko wana noon o sahabajo bisro o yewtuɗo en wondema sunna ko ɗum woni l'islam islam ko ɗum woni sunna yani ɗum ɗon fuu no holli wondema hiɗen hani wattande yiila e jikkuji men ɗin kala ko waɗuɗen ko wiyete ndaari julɓe ɓen ndaari non wo ko julɗo ndaari non wo ko sunnayankeejo ndaari non wo ko kaariyen ni ko ɗum neɗɗo sabu jikkuji makko ɗin diina kan heɓa inde bonde heɓa faamu bonɗo ka haqqillaji woɓɓe goo sabu jikkuji wi'itiɓe ɗum ɗon ɓen jokkuɓe kan diina ɗon ma jokkuɓe on sunna ɗon haray musidɓe julɓe en torodiri ɓeydugol tamagol e kaɗo diina nam rento e bida wono ibnu awn o makirayno noon daiman hano yewtiri noon sanga ka o mayata o wi as-sunna wa iyyakum wal bida ha o ɗo faa ko ɗum woni yamirde ko ɗum woni noddude mum o wi sunna on mi yamiri on sunna on mi heeɗi on e bida mi yamiri on sunna on mi heeɗi on e bida ko ɗum o wowli ha o maayi imam ahmad bun hanbal yo Allah yarlo ɓe maaki neɗɗo mayno wondiɗɗo maɓɓe o wi goɗɗo hoyɗimo ɓay o sifike ɗum ɓen yaye yeetoyo ɗon imam ahmad ɓaɓe yeetikeɓe imam ahmad makanimo jogito sunna nani jogito sunna dey o inni o mayɗo ɗon on ko hoyɗi ɗon o hoyɗi on mayɗo o wi ko atta landede ko fi sunna on ko ɗum o mayɗo on wi'imo ka koyɗol ko ɗum waɗi si abul aliya o maaki wo man mata ala sunna masturan fa huwa siddiq neɗɗo si o maayi e sunna e hoore sutura haray ko jeyaɗo e siddiqin yalla waɗu en e ɓen ɗon donc si kala mo koɓɓen ka haala arabe si ɓe wiwa iyyakum ko haɗugol ko tahzir ko rentingol ɓe mana ɗon alaykum on ko yamirgol no fawi on jogite ɓe wi alaykum bis sunna wa iyyakum wal bida idan on yamirama no fawi on jogitagol sunna on
on haɗama e bidi'aji ɗin. fewndo ka tawete piiji boneji ɗin no jiwɗi ko fewndo ɗon julɓe ɓen hani wattande yiila ɓe jogito diina maɓɓe kan. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ha tabintingen e dow sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydan en polgal ka diina men, yo Allah ɓeydan ka diina polgal, yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu e bawɗe makko ɗen e mangoral makko ngal e doole makko ɗen o wallito diina l'islamu kan e julɓe wonɓe tambitade l'islamu o. en turki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe julɓe wonɓe tambitade diina l'islamu kan ɓe tambitora ɗum jawle maɓɓe ɗen, ma ɓe tambitora ɗum ɓalli maɓɓe ɗin, ma gande maɓɓe ɗen, kala ko oti tambitori l'islam. en turki Allah yo Allah tambito ɓe, yo Allah wallu ɓe, yo Allah huntu haajuji maɓɓe, yo Allah ittan ɓe ande aduna e lahara, yo Allah moƴƴinan ɓe alhaali maɓɓe on aduna e lahara, yo Allah yeɗuɓe ko moƴƴere ɓuri ko ɓe faala kon aduna wo lahara wo. turki Allah yo Allah yeɗuɓe moƴƴere ɓuri ko ɓe faala kon aduna e lahara, moƴƴere nde ɓe anda fi mum yo Allah yeɗuɓe ɗum aduna e lahara. miijiɓe tampinayi julɓe ɓen lorra diina kan, si tawi no jeeya e muyɗe makko yo fewnuɓe o itta ɓe ɗum, so fewnataɓe yo Allah bonnu pehe maɓɓe ɗen, yo ittuɓe e lorrugol julɓe ɓen, yo Allah waɗuɓe ka ɓe lorrata julɗo. en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu ɓutto ngeɓal men adna e lahara. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.